Ka sinjuk kinongnya taxi store bat kapsor haringkat lang bat jets 24/7 kalalet ban khang khildap no eko office trekam jong ka rapido ka badon hamalki. Yakani ka kinhun hapo ka jingalam jong uba pinsuk yoroi ubade u general secretary ka sinjuk bat uba pins khemlang W Uria managing director jets 24/7 kalalet ban khang no ekani ka jaka trekam. Hadian ke jingnet khang nakaliang ginong yalam naki arkin hun kila pen pau ba jingwan jongki ban khang ekani ka jaka trekam ka rapido kalong namar ka jingbam dan ka trading license namar ekani ka rapido lawanra na shabar ka jilla. Satu bercek ini kali mati, mereka cuma cek mati, apa bangsa ini bagaimana mungkin? Jika asal entrepreneur ni dia kena apa? Kami datang sini, kami nanti ke, karena embarrassment ke government bah, kita perlu biar madan kita balik, ni dikam juga kami sampai entrepreneur. Kata ada ketika government mencuci responsibility, mana tu kita tidak di pada bala isu nara disiru di ban sim action ini kita di dalam analisis rel mata lihat di bansing yang perlu macamnya masuk dia nak entrepreneur pangan wan ni pangan trade ini kita berhamdai kan apa menteri asal entrepreneur hamdai ni against yapi kan masuk di employment opportunity yapi hubungan video trade trade ban trade hamdai itu bah trade dalam tiga mereka trade dalam tiga mereka. Pasulah ni, kerana pensiun kontak dengan diri ini, kalau society mau jadi kan, beri orang diri kata, macam tu kita komplain, siapa komplain. Tak komplain, dengan komplain siapa komplain. Jadi dia komplain, kami dia orang tu komplain jom. Komplain jom ini, bila komplain sekali partner nak keluar, buat nangis macam ini pun dia. Kita lawan dua ini pun dia. Mereka panggil kontak pada dia kita kata gitu. Belum ini bagi. Kita tapi kita property dengan dia ada government partner isu yang license. Mereka kita baru ini tu property. Mereka cuma yang ni tapi bahkan department kamsen yang nanti kepada nama ni kalau non siang bah ini siapa ni yang license ni apa ni? Pun bagi proses. Mereka tak layu yang license. Mobil pimpat iyo eka license punya kamai pun juga ni kamnong fair deh kamnong fair. But on top of that, lu masih pun mention dia on top of that kalau pak bengi layu license yang kita pun sudah jongga direction by the department. Anyway, mobil pak pun follow. This create unequal competition deh. Mobil film kami get permit, film kami police verification ni, what bangi pa niya, kita bermaruh, kita pun very unfair, ya punya ini di startup dengan local startup, punya department dan anak ini dia kalau macam yang direct ini ya. Kalau suatu apa, dengan kerana sahabat terus dan insya Allah.
Oh ka jingwan jungi habiti ba minta kasih kalong ba ni kumki aggregator ki badan license tengteng ka pin ayu kan ka pin susi ingi ba yin hak banyak compete ba kini ki aggregator ki ba mudan ya ka license kumbang itep kita te kajungwan jungiru kamde ba ngi shuwan hak dak mendasi maria ka license yo ilayo nadu April last year Tindu punya license satu mentaro kita operate illegally be Arnika state kajongi. Te jingisha ya ki complain letters ila pa sadu transport minister ibade deputy chief minister ibade sio balang dhat ibade ru transport minister ila pa nadu October last year. Te adu mentaro ngai ba kimpat shim action adu mentar ki siru agenda sistem. Te kumki startup local startup ni sham jinjin jarba banyak compete begini ki illegal aggregator kawai ka ba jinjin jadu ini kalong ba maki ki lalong ba yo advantage nomor ba hadu menta ya ki riders baki verify maki long baki plat maki kim jupan ya ki permit ne kim jupan ki police verification nomor ba kini ki long concern ba nomor ba permit kim contribute ya ka revenue jong ka state ba are police verification kim perkhat ya ka safety jong ki ba punang kami ni te kum bakalong menta singi ngai phila ba la khang kherdap ya ni ka office te ngatrai kan ni ka message ban pentip ba ka rapido kum bakalong menta ka office kala shutdown te menta nga kerpat ya ki ba bakin sungku namar ba kajungwan jungiru kalong si benta banwan ra ya ka safety hang by day ba ka lake kawan ya ki riders nak basmuren makarpat iki ba baro hi udan la ka hok ban kamai henre ban kamai kidong ka balik da kalenti ka badai marbon hang ni gidi ki ba paran nongnya taxi nongnya asaka kini ru ki kamai henre pat ki kamai da ka hok ki sil ya ki tax bat kunta tater te mangiru kumki aggregator umde bungi kamai ida siur kilang idang ya ngi hapan develop and ya various procedures banyo kani license nri ladang yo license kanong kumni te ta ajor kumiki local startup ba kajung slam jongaru banwan hangni banwan mentaru jing syang apwa mar kum entrepreneur ngasubit ban le kini ki kam namar ba kamde ka kam jungi asan entrepreneur ngi di ban perkhat ya ka business aspect enre menta ngala shubun kam tang ban lech ki department repair bani kendu iki he saka repair but ha bakut kasing ha banwan hangne kalong ka jingli aranya ka government ba mengingin hapan wan gumne te ngamtep nakada yu de kisnam bagi shim action yo le si kumba kadang ka jingong ba yo kadang ka under the table transaction kumba ka jing accusation na ki bun balang te ngaru ngasu wan lang ha ka jimu tu khat yo dan under the table transaction na ki concern individuals officers na ki minister whatever te ka jingwan janga ne ro ka simpor na marba ka wei ro ba ngi de ki last ni job ya kan ni job ya kan ka CM championship 4.0 last year te ni hadu menta meneru ngidang incubate ha prime te jungsangi imkwa banwan hang ni re hadian ka jingya grand bat patu kat ne ki bade na ka prime pi ong ba ka dei ka poringi bangin ha hiar madan na marba hadu mentaru ka government kamle ka bade bekli illegal aggregator na margani ka ta ba ngi ki local startup namar ka wei ngi ban sutu ba lada kumangi ki local startup lada fi le silang kumne lada ngi dismantle ya ka operation ngi dismantle ya kanika startup jangi manu ban replace kini ki company ki ba provide ini service namar le kumba kalong haki sinam ki ba dep swa ha kema ko ba up jungi dang dan under development ne kema ba ka don ka jing wen ne ha kani ka jela jungi henry par hatu ka por ngai ba nakaliang ka government ru ka long helpless ha ka be bat ka jing bomdon ki local startup ne ki company ki ban replace ki company na ba te haba menta ba kila don kumangi ka ni right ru nga pensilor ki namar ngatip bagi don ka pedeng ka jinjar ba namar ba
kajing ailat ban ran iki illegal aggregator te nga I mean siam ban nga kerkuat eki any right ba kendegi ba kinja ne kin dam khmat kini company na ba te tangikahi na kaliang sama namar habaya kran ba i yung ba ngaru namar jingsha i dei anong bi parlok hi junga nga setenat ba i tangba nakaliang jumiru ngastu ba iwandu dei na kabenta ka job opportunities ke apa ka plela ka iwan hangne tengala ya kran bagi nakaliang jungiru yung amdan authority na maru tip ye bede bata bakade ka jing sisai mari kani whole operation hi control na bar ting amdan ye persya ye ne ya ka e bi tre ngre nga shu long persya tang ya kani ka company naka liang jungi loang hi ban ya kran ba bandi banle ya kata license mardu mentate di padan yang license bapura ini bakani namar ba simba kimdei ki ma ki riders jongga judge ngamdan hak na ngamdan authority renga superpa de ki hoy pidan ya ka ban kamai re ban kamai kedan ka lenti je kamde ba pin long alor jongga jingsang la khot la RCN ICN ki ban yakran re kam la ban poi shi re hadu mentar ngadang ya wer hi ki bikin wan ni yakran ngastu ka jingi ka de abide ba permit ye re ngila ban yakran la dan ya syong in ya wat ya solution de nga kerpa de ki ba yele ban le be ka bade gen bang nai le ni kam ki ba la ban wan ra ka jing sa you know nakalian ga jungiru oh kemungkinan ko pertai keru kam peru jam mo sama pi dan kam sim na penuno kalat kan pi kali kamai kaji oh ini prosedur ni aman sim kali diksen jam sim ban kamai dan arsaka mo oh cundri ni pet ni ya kan aku ni join hanu rapido mo dia dan pi nu rapido di company pun ba pi hawa lamun nu jong lokal aggregator Jets 24/7 ni dan ini right ni dan ini dikasih jong ni kalau dia kamram jong ni bikin tiu bikin pakasi jong ini yang saya ingin berapa? Nanti ingin para menteri itu kata kayak begitu. Beringin awak menteri ini sudah kami sudah berapa? Pada kalian ngejung itu apa itu September harus apply. Nanti senjuk joni lalu file ke RTI, siapa ke HDC, ulu aggregator mana sebar, bah ke HDC ke training license. Maka coba aku bengio kalau bah nak ke HDC ke 4 training license, ya ulu aggregator mana sebar. Jika ulu rapido hadu mentah, umio training license. Jika operation jong ni po service kolong BI. Kaya kamot abumyo training license ru umyo ru ya kata itu maka department nak surkar. Kamot adu menta operation jong kolong ba operate akan di bomdai kita. Kamot tangi wan hang ni ru bali ba ngila sukya. Ni sukya nam ta ki rider jong rapido. Rapido by boros la ki yat apps jo mo. Nre mun penduk jekanan ni kigen. Udon Jets 24/7 udon any right join no akini. Ki ni prakasi na jong. Ini empat prakasi ini untuk mana bar, no? Di betri yang tiru, orang kerja tidak sih tidak menon tray, yarap Jets 24/7 lalu ini right. Kalau kerja kentiu prakasi itu, ini kan sudah mana bar, dari kau kita. Yang mentangi kan ini orang ban kanlos mo, dapat lapan aja yang saya, yang ikut kesana, sepuluh saran. Ini yang ban kang juga ni, yang ban aja itu. Hari mentangi irikan yang kita yang manusia, yang ban kanlos mo ini, yang aja saya lagi makan balok. Sampai